muri iki gitondo ibintu ni ibicika mu bice bigiye bitandukanye. Hano nakubwira ko mu mujyi wa Bukavu hafi neza n'ikibuga cy'indege cy'Ikavumu bikomeje kuba ibindi imirwano yabaye imbere nge hano mu ishyamba rya Kawuzi Byega. Ni mu gihe kandi mu bice bya zone ya Fizi imirwano ikomeje kwiyongeraho FDNB na FARDC bahinduye ingamba ndetse n'uburyo bw'imirwanire byongeye kudogera kandi gukomera mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igerekerezo rya 10 Ruhuhuma 2026. ni imirwano ikomeye kandi ikomeje iri gufata indi ntera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo ziri ku mpande zombi zikomeje guhangana mu buryo bukomeye. Ziri gukoresha intwaro ziremereye, drone za reconnaissance ndetse n'izibitero. Hari kumvikana mortier, roquette, artillerie à lourdre ndetse n'imbunda za mitrailleuses à lourdre. Amakuru ari kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri undercover zacu aragaragaza ko FARDC ifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'Urundi bakomeje offensive massive igamije gusunika bigize inyuma ihuriro rya AFC M23 twirwaneho rigenzura ibice bikomeye by'ingenzi muri Minembwe. Ku isaha ya saa 11 za mu gitondo nibwo habaye bombardement intensive hifashishijwe drone armée zateye ibirindiro bizatwirwaneho mu duce twitwa Kakenge, Rugezi, Kalingi, Poezero hagamijwe gusenya position defensive no gutuma abarwanyi batwirwaneho batatana. FARDC yashyize mu bikorwa Moavre tactique de continuement ikoresheje unité mobile de infanterie mécanisée hifashishijwe artillerie mobile hagamijwe guca intege twirwaneho mu misozi ihanamye. Ingabo z'u Burundi zagizwe rukomeye muri APF zikoresheje mortier à lourdre de 120 mm mu gihe Wazalendo bagizwe rukomeye muri combat rapproché cyane mu midugudu no mu mashyamba. Navuga ko ari combat en zone boisée nk'uko bigaragara. Amakuru yemeza ko ari tentative de brasse yakozwe n'ingabo za leta mu gace ka Karingi aho bahuye la résistance farouche yatwirwaneho ihita itangira contre-offensive éclair isubiza inyuma izo ngabo ku ntera ndende. Ku ruhande rwa twirwaneho n'ihuriro rya AFC hagaragaye stratégie défensive mobile ishingiye ku guhindura position kenshi, mobile tactique, gukoresha terrain montagne nk'ingabo kamere cyangwa se avantage géographique, gukora kandi attaque surprise, embuscade cible, gukora attaque surprise ndetse no kugaba ibitero mu buryo bwa tir de précision à longue portage nk'uko bigaragara. Abasirikare batwirwaneho bakomeje gufunga inzira zose z'ingenzi zijya muri Minembwe centre bityo bagakumira infiltration ya FARDC mu gihe AFC M23 ikomeje gutanga ibyo nakita ko ari soutien stratégique cyangwa logistique et opérationnel. Nubwo bigoye kubona imibare yizewe bitewe n'imirwano igikomeje, amakuru guturuka kuri Roko Informa yigenga zacu zihariya aravuga ko ari abasirikare benshi bakomeretse ku mpande zombi. Hari kandi abaturage cyane abaturage b'abasivili bari kugirwaho ingaruka zikomeye kubera icyo navuga cyabaye kizwi nka bombardement indiscriminée. Inzu nyinshi zasenywe, bikorwa remezo byangiritse cyane amashuri, amavuriro n'amazu y'abaturage. Abaturage benshi bakomeje guhungira mu mashyamba no mu misozi, abandi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bikomeje kugenda biba. Abasasanguzi ba gisirikare navugishije mbabaza uko bihagaze bambwiye ko ifaze nshya y'intambara igaragaza ko leta ishaka gutsindira Minembwe mu buryo buri stratégie militaire globale igamije guca intege twirwaneho burundu, gusenya ihuriro rya AFC M23 muri Sud Kivu, kugarura control totali y'agace kaho plateau. Ariko ku rundi ruhande twirwaneho na M23 bo bangaragarije ko ubushobozi bwo kurwanya igitutu cyose kikaba biteganyijwe ko imirwano izakomeza gufata intera mu minsi iri imbere, cyane mu duce twitwa Gipimo, mu Malunde, Rugezi, Kalingi, Poezero ndetse na Minembwe centre. Ibindi rero reka tubaze Roko Informa wacu Safari tubwire biri kugenda biba ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari wongeye waramutse neza? Maramutse. Kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba Bwana Safari?
ndakubwiye ngo FDNB FARDC mu mpinduka zikomeye cyane, aho ubona yuko bamaze gufata umwanzuro ukomeye. Nakuvuga ko noneho kurwana kwawo ku ruhande ari nko kurwana by'ubwiyahuzi, kubera yuko bari guca mu nzira zose kugira ngo barebere hamwe buryo ki bafata kino gice cya zone ya Minembwe, bitewe n'uko bari gukora iyo bwabo kugira ngo barebe buryo ki bakisura MLDP tuyirwaneho na AFC. Aho nakubwira ko nyuma y'aho bagerageje gutera ibitero basatira ibice by'ino misozi ya za Baruta, byamaze kuboneka ko bitari kubahira, bitewe n'uko uno musozi wa Baruta nta kuntu wakabaho ibitero ngo bigukundire, ndetse aho bagerageje uburyo bwose bikagenda byanga. Nakubwira yuko magingo aya noneho bakoze uburyo ubona ko hari ikintu buri kugenda butangaho, noneho bakomeje kugenda batera baturuka mu irembo rya Nyaruhinga kugira ngo barebe buryo ki bafungura fuwe iyo muri Muriza, ndetse kugira ngo babe babasha buryo ki bareba buryo ki basanga n'ubundi abari hafi no mu mashyamba ya Pwezeho, kugira ngo nyine base nkaho bagaragaza imbaraga cyangwa bongera imbaraga zo kugira ngo barebe buryo ki batsisura MLDP tuyirwaneho yatsimbaraye kuri Pwezeho, ndetse ubona yuko Pwezeho yabaye isibaniro, ndetse ubona yuko MLDP uko byagenda kose kurekura Pwezeho naho wagira ngo ni misiyo bahawe, bitewe n'ukuntu bagaragara igitutu gikomeye na FDNB ndetse na FARDC, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, ukabona ko imirwano yabaye mibi. Nubwo abantu benshi babivuga, ariko kuri kote zose hakomeje kugenda hagaragara abari kugenda babigwamo, tutirengagije n'abasivile bakomeje kugenda bagwamo, bitewe yuko FDNB na FARDC bazanye zino mbunda ziremereye, rimwe na rimwe baziratwica, zikaba zahungabanya n'umutekano n'ubundi w'abaturage b'abasivile. Urumva rero ni imirwano yahinduye isura, irimo imbunda ntoya n'imbunda nini, aho bari no gukoresha za ratirare. Ubona yuko n'ubundi urugamba basa nkaho baruteguye, kandi ubona nta gahunda yo kuba basa nkaho nk'abarekera cyangwa basa nkaho baba babyihoreye, bitewe n'uko wagira ngo bahawe misiyo ikomeye yo kuba bakwambura bino bice byo muri zone ya Minembwe. Bashaka nyine kugaragaza imbaraga zidasubirwaho, bitewe n'uko ubona yuko noneho bitandukanye n'uburyo ihuriro rya FARDC ryajyaga rirwana mu duce tugiye dutandukanye. Ni mugereho mu yandi makuru dufite Canzu ku cyumweru ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2026, nyuma y'umuhango wo gusoza amahugurwa ingabo za Repubulika za AFC zongereye ubushobozi bwazo mu bikorwa bya gisirikare binyuze mu kwakira abasirikare bashya 7532 bo ku rwego rw'abakomanda biyongeye ku zindi ngabo zisanzwe. Bikaba rero ibi bwana Safari bigaragaza ko urugamba rukomeye, bigaragaza ko na operasiyo zigiye kuja ku rundi rwego. Niko bimeze rwose. Icyo nakubwira cyo nakubwira yuko hano muri Nord Kivu ubona ko point strategique za FDNB na FARDC zahindutse, nubwo rumva ngo imirwano ikomeje kubera muri zone ya Minembwe, ariko nakwira ko na zone ya Uvira naho ni hatari, bitewe n'uko naho hari ibitero bikomeye cyane muri bino bice bya Sange, aho n'ubundi bakomeje kureba buryo ki bagaba ibitero kuri AFC. Ubona yuko ikibaragishinga ari ukuba bahungabanya iminara n'ubundi hano muri Sange. Ubona yuko bisa nkaho bamaze kuvumbura aho ububiko cyangwa ariko nabuhanga rya AFC riva, akaba ari nayo mpamvu ubona ko noneho ikirere
basigaye bagikoresha bitandukanye nuko mu minsi yashize ikirere AFC yarakifunze, ariko urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda rivumbura amayeri yose ya AFC. Ibi nakubwira ko bitandukanye n'uburyo noneho ku mirongo y'imbere y'urugamba bari gutera, aho nakubwira ko na Bukavu ibintu bitoroshye mu ishyamba rya Karuzi Byega. Aha ni hafi y'ikibuga cy'indege rwose, ndetse ni ibirometero mikeya wegereye umujyi wa Bukavu, kuko n'ubundi Karuzi Byega irasa nkaho ikora kuri teritwari nyinshi, aho ikora kuri teritwari ya Karehe ndetse na Shabunda na Mwenga. Ubona yuko n'ubundi ahantu hakomeje kuba isibaniro kuva ku munsi w'ejo kugeza maginga ya imirwano iracyarimo. Ubona yuko bahagurutse ku mbaraga zikomeye, ntabwo ari gusa imirwano iri kubera, nakubwira yuko no muri teritwari ya Mwenga bikomeje kuba biri ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi AFC bari kwigaho ibiciro kugira ngo barebe uburyo ki bayambura agace bita ka Mituga, aho ubona ko ihuriro rya FARDC ryahagurutse kandi riri kugaba ibitero mu makaritsiye agiye atandukanye, rigaragaza ko n'ubundi AFC iri kuri misiyo ikomeye, nk'uko n'ubundi mu ntangiriro z'umwaka mu mihigo bari bafite yari yo kuba abakwaka ibice byose AFC igenzura bitari muri Sud Kivu gusa, kuko no muri Nord Kivu ubona yuko ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu byakomeye. Nakubwira yuko no muri Nord Kivu ibintu bikomeje kuba bibi, muri Rubero aho nakubwira yuko nyuma y'uko umutekano ukomeje kuba mubi, nakubwira ko nanone EDF ikomeje kugaragaza ibikorwa by'urugomo, ndetse maginga ya abantu 15 bakaba bakomeje kuba bahasiga ubuzima. Ubona yuko ibintu by'akazi ni mu gihe ibitero bikomeye bikomeje kugaragara muri biriya bice bya Warikare, ndetse bikaba byarageze noneho muri Masisi no mu Rucuro. Ubona ko noneho AFC isa naho yahagurukiye ku rwego rwo hejuru, bigaragaza ko n'ubundi gahunda y'ihuriro rya FARDC bafite ari ryo kuba bagaba ibitero mu bice byose, kandi basigaye babikorera rimwe kandi ku isaha imwe. Ubona yuko bamaze kwisuganya nyuma y'ubundi naho umuvugizi wa gisirikare mukuru wungirije Jacques Charigonza aje kuri ubu butaka n'ubundi bwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona ko hari ibintu byahindutse, nubwo aherereye muri Nord Kivu, ariko urabona ko no muri Sud Kivu hari ibintu byahindutse. Ubona ko FDLB na FARDC ibitero bari kugaba bifite ubwenge kandi biri gutanga umusaruro. Yego, dukomeje n'andi makuru Safari, reka tuje muri Uvira, aho abanyamurenge basigaye mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo barasaba ko bahabwa uburenganzira busesuye bwo kubaho nk'abandi baturage, aho guhabwa gusa amazu yabo yasenywe n'umutwe wa Wazalendo, nk'uko bizatangajwe na Jean-Jacques Perouse, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 2026. yasuye imiryango 10 y'abanyamurenge basigaye mu mujyi wa Uvira, abizeza ko amazu yabo yasenywe azasubirwamo. Aya ni amazu yasenywe n'abaturage bamwe bafashwe bo mu mutwe wa Wazalendo, bahawe intwaro na leta kugira ngo barwanye M23, nk'uko bigaragara kandi byagiye bigira ingaruka zikomeye. Mu gusura abanyamurenge, Guverineri Perusi yavuze ko amazu yasenywe ari ay'abasigaye mu mujyi wa Uvira. Yavuze ko abahunze ubwo AFC M23 yavaga muri Uvira kubera ubwoba ari abanzi ba leta ya Kongo Kinshasa, biro byateje impaka kuko abanyamurenge benshi babibonye nko kubakomeretsa, bwa kabiri bahabwa izina ry'abanzi b'igihugu cyabo mu gihe barwanaga no guhangana n'inzitizi z'umutekano. Abanyamurenge n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baravuga ko gahunda yo gusana amazu bidahagije. Bavuga ko hagomba kuba politiki y'uburenganzira busesuye, harimo kugenda no kwicara mu gihugu cyabo nta bwoba, kugira uruhare mu buzima busanzwe, ndetse
no kwitabira ubukungu n'imibereho y'igihugu. Icy'ingenzi sa amazu gusa, ahubwo ni agaciro kacu nk'abaturage no kuba twagira uburenganzira bwo kubaho nta bwoba bwo kwicwa kubera inkomoko yacu. Kuva AFC yavanwa mu mujyi wa Uvira, abanyamurenge batangiye kwinjira mu bibazo. Kugenda mu mujyi wa Uvira no kuzamuka mu misozi y'umurenge biracyari ikibazo, cyane cyane mu bice bya Ndondo, mu cyo hagati na Mikenke. Abaturage baravuga ko ikibazo cyakomeje gukomera ubwo leta ya Kinshasa yifashishije Wazalendo yagarutse mu mujyi wa Uvira. Uretse gusenya amazu n'insengero z'abanyamurenge, leta yanafunze inzira zose zicamo ibicuruzwa by'ibanze bivuye muri Uvira bijya mu misozi y'umurenge, ahantu haherereye abanyamurenge bashyizwe mu kato n'ingabo z'u Burundi ziyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe leta ya Kongo yakora gahunda yo gukura Wazalendo mu mujyi wa Uvira, hitezwe ko izi nzira zose z'itumanaho z'ubucuruzi zifugwa hagamijwe gufasha abanyamurenge batuye mu misozi y'umurenge n'ahandi hashyizwe mu kato ku bushake bwa leta byifashishwe na leta y'u Burundi. Wazalendo, imbonerakure ndetse na FDLR zigafungurwa bakabona ibicuruzwa nk'uko babitangaza. Ngaho nguko Safari ni situation y'abanyamurenge, ndagira ngo ukomeze n'andi makuru. Nibyo ibyo uri kuvuga hano mu Uvira n'ubundi bikomeje kuba bibi ku rwego rwo hejuru, bitewe n'abamayimayi, nubwo ari kuvuga ibyo ariko n'ubundi umutekano ukomeje kuba mubi cyane, bitewe n'uko abamayimayi bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'ubundi mu ngo zigiye zitandukanye. Abenshi batangiye kuvuga ko n'ubundi bamaze ngo kubona ko umujyi bashobora kuba bagiye nko kuba bawinjiramo, habaho ibikorwa by'ubusahuzi. Bivugwa ko AFC isaha ku isaha ishobora kwinjira muri uno mujyi, ariko ukabona ko n'ubundi umutekano ukomeje kugenda uba muke, aho nakubwira ko mu duce tumwe na tumwe tugenda twumvikanamo urusaku rw'imbunda ntoya, bigaragaza ko abenshi batangaza ko ari abasirikare baba batazwi baba n'ubundi baba bagabye ibitero ku bari ku mapatruyi. Ubona yuko n'ubundi umutekano ugeramijwe muri uwo mujyi, ndetse n'abaturage bakomeje guhura n'uva gusenya, bitewe yuko bamwe bagenda basahurwa ndetse bakamburwa n'ibyabo. Ibi bikaba biri gukorwa n'ubundi n'abamayimayi, mu gihe Wazalendo bamaze iminsi nabo bakora ibikorwa biterekeranye nyuma y'uko bakoze n'imyigaragambyo, bavuga ko nta musirikare kuko mu mujyi twari twiteze ko uzamo bamwe mu basirikare n'ubundi bo muri MONUSCO, ariko amagingo aya amaze iminsi inkubiri ikomeye y'Abawazalendo, aho bakomeje kugenda bakora ubukangurambaga cyangwa ibyo twakwita nko kwigomeka cyangwa gusakuza nyine, bavuga ko nta musirikare wa MONUSCO bakeneye muri uno mujyi, bagomba kuwurinda kuko umujyi ari uwabo, ari abaturage baho, hatagomba kuzamo iyi MONUSCO, aho baba bavuga ko MONUSCO ishobora kuba ari baringa, ndetse bakavuga ko MONUSCO ishobora kuba ikorana bya hafi n'umutwe wa AFC. Ubona yuko Abawazalendo nyuma y'uko haraciye iminsi batavuga, haraciye iminsi batari imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba, urabona ko bamaze iminsi bari mu nkubiri, kuko no ku munsi w'ejo abagendaga basakuza bavuga ko MONUSCO batayishaka. Agira ngo sinzi niba mutaragiye ndumva ushaka kuba warabonye n'amafoto, ariko nyine urabona ko Abawazalendo bongeye kugaragara mu bikorwa byo kwamagana MONUSCO. Ubona yuko bitari buze koroha kuri uno mujyi wa Uvira ukenewe, n'aba FDLR ndetse ubona ko na AFC yari babishyize mu mujyi ukenewe nabo, ariko urabona yuko aba FDLR n'aba FARDC bakomeje gusa naho basunika AFC yashakaga kwinjira muri uno mujyi wa Uvira. Yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire.
namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane we dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.